nongeye kubashimira abakunzi ba Zirimo Market TV, nongera gushimira buri muntu wese wakanze subscribe, kandi nawe utarakanda subscribe uyu ni wo munsi wo kwikanda. Iki nicyo gihe cyawe cyo gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byose tunyuza kuri no channel, kuko iyo wakanze subscribe niho ubasha kubikurikirana gatanu kuri gatanu. Nongera gushimira buri muntu wese ureba ino video akayeza, uwo muntu nawe ni ingenzi rwose, kuko udufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wana video ziba zirimo amakuru menshi, iyo urebye video ukayirangiza niwo baza kuyamenya, kandi wowe warangije video rwose mba ngusabira imigisha, kandi Imana ijye iguha imigisha rwose mu byukora byawe bya buri munsi, ubaje kubana na Imana ijye igufasha. Rero hano kuri screen zanyu muri kubabona iki? Muri kubabona moto. Izi moto muri kubona hano rero kuri screen zanyu, izi moto rwose ziragurishwa, ziri kugurishwa ku mafaranga make cyane. Sinakwirirwa mvuga ngo ni menshi kuko ni makeya. Umuntu wese rero ushaka moto guhera ku mafaranga 800,000 kugera kuri 2,500,000 uraza tukaguha moto nziza kandi zikomeye. Muri kubona hano nisa senkani, izi ni moto nziza kandi zikomeye, mwana kozo ya cyane na shyashya. Izi rero dufite n'izindi nyinshi ziba zihari. Ubaye zikeneye rero wadamagara kuri zino nomero ziri hano kuri screen yawe, ubundi ukaza tukakwihera moto kandi zikomeye. Iza moto utazirirwa uvuga ngo nguraho ujya gukoresha, ni za moto ziba zikomeye. Kandi rwose murekane n'abari abantu b'abakomisiyoneri biga bababwira ngo moto ngibiki n'ibiki, ngo muze ngo tubihere moto kuri makeya. Oya, abo ngabo baba babeshya. Twe turi gutanga moto nziza kandi zikomeye ku mafaranga makeya. We duhamagara kuri zino nomero zigendanwa 0786408211, ubundi wanguke tugufashe tukwihere moto nziza kandi zikomeye. Ibyangombwa byose biba byuzuye, uraza tukaguha moto ku mafaranga guhera ku 800,000 kugera kuri 2,500,000. Uraza wowe kandi uhava ubonye moto nziza kandi ikomeye. Mwe mubanguke tubahe moto nziza kandi zikomeye. Turabakunda cyane.